Inkuru mbi nuko buri wese afite ubushobozi bwo kuzira ubusa, ariko inkuru nziza nuko buri wese afite ubushobozi bwo kwishakamo igisubizo. Kumvisha benshi kwisukura, kwirinda kwegerana, andika lantaye. Coronavirus yakwica buri wese, buri muntu yimenye. Icyorezo cy'isi twigifata nk'icyoroshye, buri muntu yimenye. Uburwayi bwa corona bwibukinisha abanjye, umuntu wese yimenye. Ikibazo cy'ubuzima twigifata nk'imikino, buri muntu yimenye. Coronavirus yakwica buri wese, buri muntu yimenye. Icyorezo cy'isi twigifata nk'icyoroshye, buri muntu yimenye. Uburwayi bwa corona bwibukinisha abanjye, umuntu wese yimenye. Ikibazo cy'ubuzima twigifata nk'imikino, buri muntu yimenye. Umuco n'isuku, menya neza, karaba intoki kenshi, rinda intera kuri buri wese. Mbega ikintu kiri nk'ikimenyetso, umuriro ukabije ni ikimenyetso, inkorora idacika ni ikimenyetso, ukwitsamura ni ikimenyetso, kuribwa amasi ibicurane ni ikimenyetso. Nawe niba urwaye wirinde utayanduza, ivane mu batarandura, garagaza urukundo rw'igihugu, rebera ku itari abenshi bapfuye, kandi kwirinda biruta kwivuza. Coronavirus yakwica buri wese, buri muntu yimenye. Icyorezo cy'isi twigifata nk'icyoroshye, buri muntu yimenye. Uburwayi bwa corona bwibukinisha abanjye, umuntu wese yimenye. Ikibazo cy'ubuzima twigifata nk'imikino, buri muntu yimenye. Coronavirus yakwica buri wese, buri muntu yimenye.